Memo akwa benen so da se wo sha Adom TV bedroom health tips na wotwe mu yenkomo ni nyina no ede fise na wotwe mu yesi ye hwe protect our little lungs enkranketo ne na esu frɛ won na ene wo agya se ye mo ya ahrawa no ho ban wame o me so a kakra nkukuru ni nyina mfama no fufuo tim na utim za akore wontim fufuo na ade mma no ti ekotua no ho mia yi wani kakra bu beba onti ase se me bai me de neto na oya afi me bai me hu no ho me oye sei afi wo na na bi wo ma me bi onka bi hye na ekobo ne baye yetie nkomo we ni mu se nyina e me yani da ho hu se okay se bi ese ya be ese wo me yani na ho fasedama endpoint homeopathic clinic ninti ene ye pia ye di san nkomo hu yen about time sro yentie ne ye pa enye se wo hwa na wo ne di nti wo ba no wo ne di nti wo be force no amono so didi Obapa Grace kwam our registered nurse o piku kolebu ne kase that's pa na yenhwe prevention but even before you be call no say me bana ma wono no ma me feed na wie na ma jana to ho I think say yes here was say bia wo feed akra wie kra me say wo so wo bono na wo ye bibi kakra eno so tumi cause ya na say in case ye feed o mo na ya anye de wo say ye na ye de o mo to ho nkola no wo feed o mo wi a for 10 to 15 minutes wo den beto kon na wa bo ne chi kakra o ti say we kisewa okay now the nat wo den neto no so me fa ne nto o ne ye mse okay fa neto ne side sanya say eduane no o fi bi kra enkonkogu na hrawa no nti o de ne to ne side now the pillow achoke no no da ho eno ne sa no so o fi kra on ko aspirate na de asem abro okay no okay say enye sie wi before I be enen nyame andom ma be hwa Adom TV na mo kan we ya kire me ti mi wo fi a ho na na menye dey in case e bi anuane na free ni hwinimu bibi ye no ase ne home ne hye den siso a ede na meye nya obetumi ara ne se wo de ne be ba hospital okay so ukoye na wanom bleach ana omua pacho memma no ye friends palm oil memma no engo menka se memma no ye friends bidie fane bra straight up because ukwa no oma na ebe ma na fe na fie na chi no ebi kogu ahrawa ni mu a wa ha kola say enim so omo fe dia na sa ade na ba poison we say de na pie most of the time omo be try so omo fe no be hu na kogu ahrawa ni mu yenya bi wa hasa be say mienu miensa okay omo ma omo no omo dwen so omo ma no na wa fe afi do fi wie no ohomiensi so na o say omo sande ne ba wow the best thing is what in beba na omo mo nimdie no ombe hwe ne ombe ya ma okay ti yen hwe den na ye be prevent ye mofra na free sa how you so mame fuo no ye mankola na duane a ye nya abotre okọ 50 centimeters kura ko twa no ho a obesan aba bidi ye nya abotre se me pente me kwakoye ma ade because se ekogu hiharawa ni mu a obesan abetena ha ha kra obetena ha ma na che nti ubenya abotre na afa nsuso ye position ye mba ni se na meka ye no ode ne oniti enda wo nsa ha se na ne fuma ne ufuma ntare na manage na wo hwe nanim utumi kra to ndo ma no na wo ma no na afa nso omo a ye forcing kola grandmothers almost say by force e was kola cap back na me dia manu na pacho ma ye njai because ye obi ho ane se na wa bewie bebi a onwie ene ochna ye de bewie ye da se papa pa mesro ye ntie futu we ye na emoaye ochna so nyame ya Adom aka ye ho na ye ntie enche 5 minutes die obetimi atie ansampo na bebi a wo kro no watumi akọ Adom point homeopathic clinic ninti ene ye disan komo we nti ya bia hawadwene fa Dr. Boateng so personal doctor obejo so na watio ochena nkwa hoden ho a ebeto so